aho yagiye iracakora, turi ku mugongo w'Imana, nta nyuma yazo rirakora, bwira abantu bakwiganyira, bwira abanzi bawe bicecekere, inzobo bacukuye bazitere mw'insina. Yo hari ico wambwiye Mana, yo hari ico wambwiye Mana, hari ico wambwiye Mana we, hari ico wambwiye Mana, rindiriye ko gisohora, rindiriye ko gisohora, rindiriye ko gisohora, yo ndindiriye ko gisohora, kindemere nanje ngitahane, kindemere nanje ngitahane, kindemere nanje ngitahane, kindemere nanje ngitahane we, kindemere nanje ngitahane. Nimuhambire tugende, Farawo yafatiwe mbarigo. Nimuhambire tugende, Farawo yafatiwe mbarigo. Yo Farawo yafatiwe mbarigo, Farawo yafatiwe mbarigo, Farawo yafatiwe mbarigo we, yo Farawo yafatiwe mbarigo. Ayo mashiwe na yawe, ayo mashiwe na yawe, ayo mashi na yawe, na yawe. Uri Mana pe, uri Mana pe, uri Mana y'amahoro ntabwo uhinduka. Mana we Mana, uri Mana y'amahoro, Mana we uri Mana y'amahoro. Data rurema, izina ryawe niryubahwe, data rurema, izina ryawe nirikomerwa amashi, data wera. Yewe be na Yesu twarahanye kado, yewe be na Yesu twarahanye kado, na mukado nyibyaha na wampumugisha, nari naramubenze nambabarire. Wihangane wihangane, nta wuhozwa yatarize, nta watsinda urugamba atarwanye, nta wanezerwa atababaye. Wihangane, nimureme nimureme nimureme, Yesu yaranesheje. Yamanutse ikuzimu abadayimoni barahunga, Satani abonye Yesu amaboko arayamanika, mwijura amashi n'impundu biburufaya. Nimureme Yesu yaranesheje. Yesu ni inshuti yanjye sinzamureka, yangiriye neza sinzamureka. Yesu ni inshuti yanjye ntabwo nzamureka, yarangiriye neza sinzamureka. Abana b'Imana ni beza, ni beza, ni beza, abana b'Imana ni beza, ni beza cane. Gukorera Imana nta gihombo kirimo, ubikora ubikunze nawe wirebere. Warakoze Mana, integuro yawe ni nziza. Warakoze Mana, integuro yawe ni nziza. Kora utarira, kuko bumaze kwira, uzakorera nde? Kora kora.
hari ikindemesha, hari ikindemesha, hari ikindemesha mu mutima ko Yesu azaza, azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, nkuko yabisezeranye natwe, azaza ntazati, azaza Yesu, azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, nkuko yabisezeranye natwe, azaza ntazatinda, azarema isi nshasha itarimo ibibazo, azarema isi nshasha itarimo ibibazo, ibibazo bizashira twibere mu mahoro, ibibazo bizashira twibere mu mahoro, ibibazo bizashira twibere mu mahoro. Wasiwe, wasiwe, hari umunsi tuzagusiga, wasiwe, wasiwe, tuzagusezera twigira iwacu, yo tuzigira iwacu mw'ijuru, ayi aho tutazongera kubabara, Imana yacu, Imana izaduhoza amarira, iyo ayo twarize tukiri mw'isi. Hari umurwa mwiza cane uri gutegurwa n'umwami Yesu, niwo tuziberamo tumaze gutsinda iyi si y'ibyago, iyo tuzigira iwacu mw'ijuru, aho rero aho tutazongera kubabara, Imana yacu, Imana izaduhoza amarira, ayo twarize tukiri mw'isi. Yesu nawe azafata ijambo abwira data wa twese ati, aba n'abaguze amaraso hamwe nari ku musaraba, ayiye ntituzongera kubabara, tuzahora duhimbaza turirimbira Imana yacu, tuyishimira ibyo yakoze. Hazabaho iminsi mikuru n'ibirori bikomeye, twicaranye n'Imana Data, abamarayika batugose, ayiye ntituzongera kubabara, tuzahora tuhimbaza turirimbira Imana iteka, tuyishimira ibyo yakoze. Uyu munsi muririmbe, muririmbe Mana yanje, muririmbe Yesu wanje, muririmbe. Turirimbe dusenge turebe icyo Imana yakora, turirimbe dusenge turebe icyo Imana yakora, tiyitiriza nawe Yesu akugirire neza, tiyitiriza nawe Yesu akugirire neza. Irera, 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 biragaragara irera. Naritegereje ndareba nsanga umukiranutsi arindwa, iyo nsanga umukiranutsi arindwa, nsanga umukiranutsi arindwa, naritegereje ndareba nsanga umukiranutsi arindwa. Ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane, ibisigaye izabikora,
haleluya, bwira abantu be kwiganyira. Sinzabata, 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 sinzabahemukira. Sinzabata, 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 sinzabahemukira. Urakoze wewe warubanye natwe udukurikiye kuri iyi video. Ni Bishop Buhungu Abeli, ndabakunda mu izina rya Yesu. Nuko nyene bije narindi muri iyi mudu, niko umwuka yabishatse, kuririmba amakorasi menshi, urufaya rw'amakorasi, imvura y'amakorasi. Ushaka kunezerwa, ushaka ko ibibazo bigushiramo, ushaka kugaruka muri mudu, ushaka kwishima, kurikira televiziyo Narada TV, ubundi amahoro watakaje agaruke. Yesu aguha umugisha, ndagukunda mu izina rya Yesu. Amen.